Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai kalong kami kabadang sau punyo snem kerta na kasnong Jharkhand kabadai ka kurim jong wai sipai BSF ki basa wai menta ha kasnong umpling Shillong kabala khlat no Negrams Hospital Shillong ha ka arpu pratrik naitung arjar arpho na kada ko jingpang khlai bat balalapat hadien bakala donru ya ka jingpang COVID-19 la tep dan burom no ha ka arpu khandai trik naitung arjar arpho haulum jingtap kabalang Katolik kabadan ha umpling hak bala sakhilang daki Magistor ka East Khasiels District ki Pulet kinoyalam Shnong jong Shnong umpling u MLA jong nong Thamai constituency ba Charles Pingro bat u MLA jong Mauring Kneng constituency ba David Nongrum lembat ki wiwe hak ni kasngi ya ka tliu jing tap ka bajileu hadu khat arphot ka kenjang lati da ka pu shilum ka bala penyo jing ram lingbau MLA ka nong Thamai constituency ba Charles Pingro bat u MLA jong ka Mauring Kneng constituency ba David Nongrum ki bala ais ngobha da kisintia bat ki mombati hashwa bentep ekamet jong ni kalong kmi la pendep ekaniam gurkom ba kedua ke pirat nak benta ka jingja that ka mensiam bala khlat no jong ni kalong kmi da parish priest jong ka Divine Saviour's Church nong Thamai parish u Reverend Father Jis Emle ki bai don benta bentep yang ni kalong kmi ki la buat ru yaki kendon bala patha da ka sarkar jilla lingba katnat ka koi ka khia kumman chukudau ru hangni bakat nat ka koi ka khia jong sarkar Meghalaya kamshim lakhen ne kentup lang ya ka jingyap jong ne kalong kme bat ki weipat ki bala khla no na ka jingpang COVID-19 ha ka jilla na kang nasyat ingay ha ka balang bakade ka balang salansat ha badan kanu ka jingjia ka pange kum ka jing rad akum kani ka banta i bakani kalong kme pada kam dei na kani ka jaka dei na ka ka jaka bakam jinga na kani ka jaka ka jumi andai ingay hakaba bau ji sulong ba isne niru ni kum kabalang buan cekmat ban pdi kata kajing snulam ji snelem yakitu badan kam tede na kata kadau buan cekmat dan bentalang hakaba nin pendak ka niam perkom kadai ka pirat kum balabu da kabalang hi itu hai ni kat banang mi kisni kani kajing pang COVID-19 kanang piu banang bun bayo kani kajing pang te niru na kaliang jong kabalang idan hi kata kajing perkat ba kumno idai ban yada kat bala ba kaju kapor haba tia kum kini kajing dia idai ban priang yano ro ha kaba idan kam hukum kani ka por ban yarab yaki bat ka bor ngala ban kaparu ya baru ki balang salasar nene kino badan balang lada ni dei na kanu ka jai ka kenja ka culture dane ka kanu ka jai benriu ndrai hakmat jong play baro ilong kibayarang kat dei na ka sa kadaw indai ban nyo bau dei na kanu ka jai na kanu kenja na kanu ka culture ndai hamba dan kum kane kaji kandu idai banuan sakmat te kane ka dei ka ban ka ban ai akin men ki para jong kini ki thain ki jumi na kali ang jaga sinong hi din ngi dan kejini ngi laya dan kejini keren ng baka pun mo namar kadang dege sen ka baningkom ka ba ngum ka sinong ni simpoy perkat kadi ka sen ka baningkom kini kejini ja ho na kali ang ka sinong nadu ba wan kani ka kam jimpang nadu ba nai match kum nong nadu badan ka lockdown nilai fresh tingkat bat ka surka limba video limba ka department bat rei kadi ka sen ka baningkom pada bang tengku sundan ko ni dia ko ye ni long kami jong biasa personal la flat no but ni sngo ban ai ke jong public ade ya ka balang menen ni hadien ba nakaliang gdu ila am bandan nak jing kendu perke rengkat ke balang ban ke sinong for sunsteng menen ko in school St. Rose nakaliang jong iru ni la ya kam la ya dan kata meeting ban hadin ni syong meeting nilai penbaik tu ba ban penbaik ya kasai ba na kalong balang kala agri kala ai da ba kelut mesim ban tep ya ini nong kami ibam dei na po kani ka jela ka jumi badai na po ka jela jaharkan dei ka ba kelut mesim na kaliang ka balang Katolik
kala ai te na kashnong isu buram na kashnong ling imdon ni ibandong isu kemen isu kan cibon kai ga balang kala le ini ka senjam nam ta ini long kemi kali yang minute yang sai lale ek badai ba kawai galang ba menin hadin ba riyo jing tip jing klat do jing ni long kemi nakaliang kesenong kelak funi nga ke wilayo wan yalit lang sipo long jing tip ban pe ke jaka wat ki nong lam jong balang long balang bat ke komiti balang ta nakaliang kesenong ini slat ba kesenong kala priang ya ka negara jong ke balang ama ba ini patient ini long kemi long din kapalang Katolik sukses kan di ini sudah sebulan kemenang itu sudah sebulan berkepalang untuk kawan sekman
kasinong ruan sikmat menyerap ikum kini ke kies mo kujing cara bersusi te na kalyang sungahi ngam don sun kan rita kajing ay kublay hi kasinong taw ya kinang lang sinong bukan tamay kapalang nang ta ngasuka ban kentu ya ki wipat ki para nong mikmat kamtam ni kidong ilang balang di balang maker mangim di ban kiar na kum kini ki kicing jahal bersusi hindi gini ban sakmat mangim sutu pa kelak bencah kan ono kayi kelak bencah kayi yung iru yung piru kan ono kayi nomor 2 kali kecimpang mentah kecing postet ka ila sutu pa kanang simpor aduh benyo ka benyo dengan vaksin ban nak ban solve ya kan ka simpang kan nak ban kian ban simpang te kuma kalau mutah ngi ban trailer ban alang yang ketiga mon wat dik nam tak ini ki benyo ngimde ki experts mo ini aga jing snow cement snow ba la dangi kwa ban contain ni ka pandemic kan posted hap dan kami ni kalau kenamba ka sarkari bat nung trikam juga di health department lagi department of affairs lagi marki di beliau yang bor entah ko ka ja punta ka sarkar ka kami ba hindi pinakan no tigi jo kinong try para what step what meet beliau tigidan ka limitations gani ga jing lockdown hablay banira amar nga siyong borobor kay ban continue kini ka pandemic hindi ka bus hindi ka kamsug ban besay ka batangan bani ban sumari ka pang dari ka message tenin ka singi habo kayo ko kubor ba balang jung ka balang snong pling pada ling ka snong ru kila ong ngingi bagindan lang kay ban hirap ban pindep kini ka kamram ban tep don burom kini ka long kumi bola doi musim minta kan kejimpang inilah toy ban keneri ti kumon ti dia ti jumpu blai kali kamtam sikini ki officers ki magistrate baroni komunika ki bola kristo ti germen ba nang nik smart baro hindi ta mangi kemeli indre ki pai baru boran ke bor ide ban keneri kini pai ba tolong ke bosial long hindi ben long ki belum responsible kay ada film responsible dan kat jing kit kle ban pet bahkan ni jimpang kanum posted hindi ben kit kya ban bad ye ki adong babu kasnong sarkar pet tu jing susi bakilej po tu jing et ho ek balaja what raja tenanis man ngimdi ban kinatan ni ba kuno ila di swagen la ngim le ka protocol sebagai labor ka sarkar kani ka result ni kirmen ba kipait ba hibro ba kimdan ka ban mi nai sang nai le kajimut babur babli ka laong men kajimut mndi ka sarkar te ya baro kinong snong jong ka makalaya boro lai pulangut ladangi act as responsible citizens kam jong sarkar kan sting dan lasting ka kam diklaya beke laya dinti minta uju komisar bin kamare arpusa genta ka yeng ka semro mitko syo te kam nalong ke tingi di kit himangi ken jingkir klik ada nangi ken ku birang ba daw ko long dani ke kepala penlongi ko hospital ban pindo jaga thaya ita ilo kume iba dang ka dang pun te ka daw tengam tip ke hinre ni dei ban long ki ba kloy ban yarap wat lada dan ke jinga ke babut jinga ke nan bai hinre ban kentak tabak ke daw bala ka kentak ngimti te bala do na umtate minong sukum no kirmen bakal menjawab yang